Мен қалас улуғығар өргеннәқ ден бөхілектігінші 994 сыллаққа колхозтары бөдің сөтүй саған әстебіді. Оларын бары соға үсүшчіға кәріңе жоннақ сәргеләқ өргеннәқ бөхілегеттен ағадойдыны көміскүр улу сәриге 4-9 кейін ұрылан бар бұта. Кенлері честен, кәрестен өргеннәқ сыжанлара үйдөбінік бәлетір ордылар. Екатерина Ефремова білімнәует материалығар. Икки гранит тас илиндеки хайыхан өргөннөөх көлүн өңөйөн тураллар. Тастарга өргөннөөхтөн сериге баран өлбүт онна сериттен эргиллен келбет жон ааттара суоллара толору суруллубут. Өйдөбүннүк обелиск турарыгар сөрүн өңөлөөх Матей Васильевич мучин сериттен эргиллен келбит бир дойдулаактарын үчүгөйдүк өйдүр онна маннагы историяны сихили билер. Бу күн келемет манна биһиге бу турурдубут. Онуха бу өргөннөөхтөн төртө айынан бутыңыраммыт. Сырыттыбыт, көрдүбүт, ихиттибит. Жон серге ханасын хиттибит. Вот руку жоммутун сергебитин агынныбыт. Өргөннөөх көлі бәйеті туспа историялақ. Бу искусственный көлі 1939 сыллаққа Василий Дмитриевич Мучин, онна Павел Яковлевич Попов көгіләхінлерінен, тәрейілерінен, олықтақтор илилерінен қахан бұғыттан 1904 сыллаққа укиллерін өскеппіттер. Көл балығынан сәри сағана үгіз жоны қоргуен өрбіттен бұғабыт. Улуу кыйы 7 сылыгардагатан өргөннөөхтөр быхыт оңоллубута 5 сылын белетер буланнактар. Өргөннөөхтүн төрүттәк ытыккыржага Семен Алексеевич Санников таска суруллуктагы спехиги чолкайдагыңа ыкса үлелеген дойдутун иннигер ытык ehen толор бутунан агар. Манна жо олорон үяскан бутурабы улаттар кана биягады хербук болар. Онон оттон шерие бар бу жандан бу бүгүн өтө ахыллар турар. Эзинде бу таз гренник сасуруллан турар жантан улаттардан мен каста кени өйдүбүл. Билинги кемге өргөннөөхтөрү республика расмундуктарыгар тарханан олоксуян, үлели хамсы сырытталлар, өтөктөрүн сөхсүтен ытчаттарын агалан төрөбүт төрүт төлбелерин умнубаттар. Сенки хынянар күшалар хереден. Оны та хая бархага кейтен бир христиан мудукта. Төддү билектах, келе туруктах, дойдуту тардыктах, биол курдеметтен. Хылай келе турабыт. Төһөдө өргөннөөх диэн нехиленелээх пуун картаға суоҕун үрдүнэн, күнге самыырга береммет гранит обелиск өргөннөөх аҕадойдуну көмүскүр сэрийгэ киллербит кылаатын үйэ саас тухары саната туруға. Екатерина Ефремова, Николай Афанасьев, Саха телевидениета, Мейхаңалас.